Sanibonani guys, welcome back to my channel. Abangangazi igama lami nguJozi, I'm a storyteller. Ngikhuluma izitori ezenzekile life. If you do have a story sekwenzekile empilweni yakho that you cannot share it with the next person, unga-inbox up TikTok uJozi24 and then mina ngiphe number. Mina ngize nendlebe wena uze nendaba and then ngize ngaphambi zokunikeza abalaleli bethu and then bona bakuphi advice ukuthi ungayenza kanjani. Okay, story time. Usisi angibhalela awushozi ngizwe indaba ungakamelanga ukuthi ngiyizwe manje lo indaba ayisangilalisi uthi ngize ngiluze ne-weight awushozi akitsiriketse shwa cause this thing mangayikhuluma kuyobhadlaza umshado kamamami and mangibheka ubaba mungizwe ubuhlungu cause he's innocent in all of this. Okay, usisi awushozi thina kithi si5 so asi5 sihlala nomama full time cause baba mungu military so bayam uhlala angekho uhlala usebenza ngaphandle uyabuya ehamba kuma 6 months 3 months 2 months depende ukuthi usebenzela ngakuphi so umuntu uhlala angekho but like uyabuya vele makabuya awushozi konhlungu bamonade like ubaba is just a loving husband, he's a loving father. Like makafika nje kuba mnandi endleni, like makafika awushozi utla create a trip like we go together so nke si5 no si7 no mama no baba sihamba sa ku trip uyahamba kuma trips ubaba mzwenza so ukuthi lesikhathi bekangekho ngaso like he will try by all means ukuthi ascover ubaba umuntu ophuzayo akusumuntu ophumayo so it's just one person ukuthi mangathi usendlini awushozi ufuna ukuba nefamily yakhe mangathi free ufuna ukuba nefamily yakhe spoil umama wathi umama like kimi uratiwang mama kabamurata like my father makes sure ukuthi umama mona everything ayifunayo uthi I remember iphethe mama ubaba umama uyathanda ukuthi hayi sengifuna imoto manje mina ngathi lwa ngenyawo epita ngifuna imoto yangizwe ukuthi ngifuna imoto or awushozi ubaba msola mbuza ngitayile ukuthi ufuna imoto enjani hayi ngibatla koloyi pita ngibatla koloyi ngikudla ngibatla koloyi awona uthi uyathanda ukusho kanjalo kanti ubaba mndemo akhuluma ngendaba emoto ubaba uyayitheka ukuthi ufuna imoto enjani or awushozi ngephethe kamama sahamba ke athi no asambeni ngiyakhipha out for lunch athi masihamba kanti hamba so collector imoto kamama brand new awushozi brand new amthengela le moto bekahlala balabala ngayo lebekayifuna le same color bekayifuna ama specs ngaphakathi yonke into like enhansi abulela kayona vele exactly the same ubaba mbela umthengela uthi yo awushozi that's when I saw ukuthi ubaba can kill a person for my mother cause uyamthanda lo ya mama. Okay, uthi lasihlala khona awushozi sihlala like yabona lezindlu lezama bond lama 2 bedroom abona otherwise izindlu zale bond like diba makawufi abona uthi sihlala lapho vele ubaba masithengela indlu sihlala lapho uthi kwenza ukuthi ubaba mvele ahambe vele abona ahambe ngomsebenzi kusale mina nama siblings wami uthi I'm the first born mina yithi ngene high school ngenza matric so and then laba abanye laba vele balandela mina or awushozi thina ekithi ubaba ukhala coffee umama ukhala coffee abantwana basekithi laba bayithu ubugcina vele balight in complexion and then laba bayi3 vele sifana nobaba mncamashi like vele angeke uzosifuna ukuthi bake banabapita obabona uthi siyafana. Okay sharp uthi awushozi kwenzeka ukuthi vele uma ubaba mbele uyahamba uthi ubaba makazi uhamba awushozi like he will make sure ukuthi uyasirestokela ukudla he will make sure ukuthi everything that we are going to need sibanayo. Like one thing about my father awushozi should like angathatha salary yakhe yonke ayspend yithi yena hamba nganamali like indoda enjalo uthi one stupid day awushozi vele ekseni vele angizizwa kahle vele ngiswaretse vele ngikomatshajini so angizwa kahle nama cramps yabona uthi umama uyasebenza so umama mina uthi hayi ngimomatshajini awushozi angizwa kahle nginama cramps yabona uthi ngithi side ukuthi you know what let me help out labantwana laba abanye uthi labantwana laba abayi2 lo munye ungene crash lo ugcina ungena ecrash and then lo munye ungena grade 2 laba bayibethu ugcina laba ama yellow bone kamama yabona uthi ngithi ngibancedise uthi befuthi awushozi ekseni mama makavuka vele ngithole already sengise bathroom vele ngiyageza
ngiyageza cause ke go matsatsi ngibona ngiyageza so yena maka prepare ka emsebenzini vele ubungibone ngigeza vele bekasho ukuthi hayi uya school bloody full yabona so ayingageza qede ngancedisa ngalabo abanye ngabayenzela ama lunch box ngoba sebayahamba mina ngangahambi awususi ngagcoka ama pijama ngazibilizwe ngubeni because I wasn't feeling well uthi awushozi laba baqeda uhamba vele ngakhiya umnyango ngazikhelela ngaphakathi ngakhiya umnyango ngakhipha isikhiya ngahamba ngazile endlini ngalala cause I wasn't even feeling well yabona uthi hayi ngalala ngasho ukuthi hayi Emma ngoba sengiphaphamile for now let me study first and then ngizothi emininyana then ngilale hayi uthi vele ngaketch up umsebenzi ngafunda around 11-12 ngabe sengishaya ubuthongo hayi awusho graduate until maybe kabo past 12 to 1 somewhere there wabona uthi ngizwa ngama voice vele ngizwa ngisikha uthi vele ngiyaphapha yabona uthi ngizwa vele ngama voice vele mangizwa ivoice ngithi lungathi umama amemuslo yabona uthi vele ngibheke vele ngiwindow mangibheka vele ngiwindow ngibona ukuthi hayi imoto kamama ngiyaphandle umama uthi vele ngingasho next because like I'm not feeling well ngivele ngizilalele uthi awushoza umama makangena ungena nomngane wakhe sothi umngane ubani Trifina ungena no Trifina hayi vele bayangena uthi awushozi mabangena vele bane mindset ukuthi umuntu ungahunamuntu really isikolo ngovela kunamuntu akatheki nasikamareni ukuthi ngikhona onjani uvele wafika no Trifina hayi la bantwana bashela bahlangahlangene invele shevele kuyimesa namazange vele ngize ngiclean vele ngizongivele ngasifundela ngalala ngathi ukuthi ngizophaphama ngizoclean because umama bubuya around past 5 to 6 vele usually akabuye vele emini so isho ukuthi hayi mabantwana mabesikho bakudla ngizoclean vele ngiwashe nesitha ngisale ngipheka yabona kanti bengizapha distabile umntwana bengiza kuphi yabona ngobe ngiza ngale ukuthi basendlini uthi hayi vele umngane wakhe vele uTrafina vele bayafika vele bayaqoqa or awusuzile like yilo bonke ukuthi abazali like umabota like baba comfortable babolela like bayaqoqa izinto vele ezingasi right uthi hayi vele bayaqoqa vele uTrafina or awusuzi ngapha ngase next door nasekithi ne so tika kasbi ngesona seyithi like sikhulele ngakhona most of the time like ugogo wangale vele ukhule vele uyasithanda sikhulele vele ngapha especially abantwana baseyithi laba bayi2 ukuba bona basesebancane vele bebasana nogogo Sibia ngapha ngapha kagogo Sibia kuhlala gogo Sibia nomntwana wakhe like uSibia uhlala uSibia nezukulu zaka Sibia because uSibia the ntona kagogo Sibia like beka umuntu ukuthi bekanemali bengahlali lapha elokushini bekahlala ema-suburbs so we don't know what happened but bathi indaba ze-SARS ngazikwenzakalani wabe sewuyadliwa ke umuzi ama-business everything vele wabe sewuyawo wabuya ekibo ke kaSibia la ngapha sithi sikhulele ngakhona okay uthi ngapha next to Oxford kima yelo bhuni kibathu abaswiki ugogo Sibia umhlophe ubaba Sibia umhlophe like the grandfather Sibia kasaphili so kuphila uhlala ugogo so ugogo bathu uthengele lendlu lo uyithengele uSibia the son so yona isave ngoba be registered under ugogo yabona so my yellow bone and sikhulele ngapho asijos like repeat kakwale arizo sikolo mama ngekho sodla ngalena yabona abantwana basekithi lo bona abancane basesebancane bangayicrash ugogo sibevele offer ukuthi uzosala nabo no problem so uTrifina uyayicala vele indaba uthi hawo friend manje ngapha ke uSibia wona noSibia nisa awon lisa together cause hey abantwana bagephela bahle chomi ebona baSibia bababili so uthi awunyalalela uSibia abantwana which children awon uthi vele ugela time lo phela so uma ukhulume ngeni igama usisingile khohliwe so khuzugile wona so khuzugile utimpela kasana next Sibia kasana next akusafanele sasikhathi gele ngithabe kimisha kayi vele uthi kusho umama uthi awusho ari manje ngitshela ukuthi vele ugogo lo umama Sibia uyazi ukuthi abantwana laba abayithu lesukulu zakhe zithu izukulu zakhe lesasikhathi asala nabo na athi hey phela lokho kusile bekazi ukuthi vele abantwana laba abantwana bakantwana bakhe or awushozi meaning hore
Ashozi bathize abasakhuluma vele uTrifina vele athi ngitshela ukuthi vele ugogo vele akazi ukuthi labantwana laba bayithuba kaSpia akazi vele uthi mama mvela confirm athi no ugogo uyazi phela uzenza iclever and azange ngibuze but uyazi because uSpia umtsheli ukuthi umoshile ngapha kamakhelwane waze wabuza uSpia ukuthi wena baba ngakubulala ke uyenza njani because baba ngapha yamazi ukuthi usotsha uyabona uyazi uthi and awushozi like uthi semacala ukukhuluma ngendaba ukuthi abantwana ne ulike ngathiwa uthi ngasuka embedeni uthi bengilele embedeni uthi ngasuka embedeni awushozi because labantu la bengibezwa very clear and like abantu bakhuluma free vele bayarasa uzobezwa ku the next room uthi vele ngaphuma but awushozi vele ngazingenele wardrobe ukuthi mama ngathi uyangena ekamereni angangitholi because kuloba jwang gore I find out ukuthi ngizwe everything and angibone ngilele lapha uthi ngazifihle wardrobe awushozi kanye wardrobe ngavala umnyango vele uma vele continue athi no mina neSpia phela asisasenze lezi zinto lezo cause like I've decided ukuthi after vele lo mntwana lokuthunga athi no I can't because lo muntu uzongimoshela umshado wami ngoba yena indoda nomfazi wakhe badivorcile enzinto zakhe zidle isars so mina ngimsa kuphi like iphari lingasebenzi ngilisa kuphi indoda yami ngondla izingithekele nomoto uthi amtshela ukuthi egele befuthi le ndaba le Trifina siyana yithuneni angifuni nje ilanga lomhlobo ithi pu iphumi wabona uma utshela umngane ongana friend hayi uyangazi mina uyangazi dala ngikwazi sala ngifihlela imfihlo zakho and now phela wazi utseba liphiri likhulu ukuthi utshaka so ngasitsuka sikako wabona uthi vele bakhuluma awushozi umama azange bahlala isikhathi eside maybe like bahleli for 10 to 15 minutes because umama wabele wathi ngicollecte izinto lezi zenihambe wabe soyadlula ikamereni awushozi ngizwe ngomnyango ngapha ekamereni uthi si athi nomntwana lwana angandlulanga nalala embedeni vele uthi athethe awushozi ngathi thank God decide ukuthi ngiyazifihla mama mbeke ngithola ngilapha yana yabona uthi hayi vele bathatha izinto vele awushozi vele ngizwe imoto vele idumo vele umama vele ahambe awushozi azangazi ukuthi ngikhale ngiscream awushozi azangazi ukuthi ngenze njani like to think ukuthi ubabam lo muntu lo umthanda kanjani mina here I am ngizwa ispirit singaka awushozi vele labantwana laba bethu vele bamhlophe abafani nathi thina siyi3 siyafana laba bayithu bafana boyi2 vele it's clear ukuthi labantwana la vele base next door awushozi vele ngisifukele ngisale vele ngisengibutha ngiklina vele ngipheke hayi vele sikhathi ukuthi ashayise vele umama ashayise awushozi like bengazi ukuthi ngombheka kanjani lo mama lo like the person ebengimthanda ale role model yaka jikijiki uyimenemene kangaka befuthi uyichita nobaba wase next door uthi awushozi vele isikolo siphume umama vele abuye endlini uthi vele umama abuye endlini makabuya vele kube umuntu vele unomali bentana ngalenu ini vele axoxa awushozi vele from there ngabe ngamshintshela umama azange saba the same person kumama azange saba that bubbly daughter bekayazi ngiyafika ngikhuluma usebani wayenzani mama umbonile usibani uthi ngazange saba yena ngabe umuntu ukuthi every time mangisendlini ngisivalele roomini every time angisendlini ngisivalele roomini every time akele ikonhlungu ngithi kwala room awushozi mangithi ngiyafunda angisakhoni arisiphilise kusudlule ngilike sangikimela akikhoni ukubala angisakhoni angisaboni next ezincwadini awushozi mangicabanga ngobaba ukuthi lana khona ukhutha ama bullets athulwela umndeni wakhe ongiluthi find out ukuthi umndeni wakhe wangena phakathi wangena ubaba next door ngoba leso sikhathi bekalala etheleta ngalo businesses nano baba bayamrespect yamconcentrate kuye because of now umthengele imoto so now umona ali important it means ukuthi sasikhathi bengamboni as important so uthi awushozi ngana results la ukuthi ngithole everything ngafela imatric yami abese ngiyafela ke imatric because I couldn't concentrate awushozi uthi kulo nyaka lo ubaba like wabaswethi disappointed ukuthi ngifelile umama wabo uyathi wazi abafana abangenza ukuthi umuntu angafeli abafana awushozi abhizi vele athethe uthi ngimbhekile ubaba yena like uyangiconsole ukuthi no it's fine my daughter like ungazama futhi next year I can even pay for a private college yenza khona imatric yakho if like esikoleni nabani accept bag yabona awushozi uthi like uJanuary sosikhathi uthi ubaba like uyangiconsole right wangimotivate or is not the end of the world umamam instead ukuthi abe ubabam
like I'm motivated like that. Wasabafana umuntu ukhala sekamareni upress ifone ukuhlalalele wena umuntu umithi fanele ngithenge ne pregnancy test ngikucheck angifuni abantwana mina la ngifuna amavesi andlebe ngapha ngakwami. Or awusozi mama ka awumana uthi yazi kusebekisele kangaka ukuthi ngiphahluki ngimtshela ukuthi angifani nawe mina angithithela indoda yami ngibe nabantwana with different men ngisemshadweni. Uthi usele kancane but ubaba ngoba bekakhona leso sikhathi bengakhoni awusichozi gore ke phahluki indaba uthi hayi uJanuary andlule ngihamba ngiyoregistera ngibele esikolweni. Or awusichozi now angisangeni the same school la ngene khona sengena ku private college sengibhala matric yami sengattend matric ku private college. Uthi awusichozi I need to know ukuthi kune traffic like uzobuya late sometimes sangibe endlini and matric phela ukuthi like inale mmereko mungata ngithanda ke bona nhlungu uthola mama already safile ngabo past 5 so mama safile awusichozi mama uzoqala vele akakhulumi nami ngahle angibuza ukuthi no why in uthi ngimtshela no I traffic mama yazi I traffic yabona uthi umuntu useyaqala uzothi I traffic nabafana wena soyajola Thembi soyajola. Or awusichozi kwaba nelinye ilanga la ukuthola ukuthi beku Saturday so Friday yakhona vele bengifunda vele ngilele very late so Saturday angizange khona uvuka ekseni so ngalala vele around 10 vele ekseni vele umuntu ovela wavula umnyango angazi baphethe ama frustrations wakhe abuphilo umuntu vele wafika vele wangithi silamalanga into wazi ukuthi ulale afuna uclean afuna uwashe wayengafuna ukuwashe washi imigcwele lana endini awuwashe uthi wathetha abantwana vele bangaphandle badlala. Or awusichozi ngathi ngiyacela ngicela ukuthi ungangithethisi like that like ucabanga ukuthi usolo uzongithethisa kuzokwenza ukuthi wena ungafeel guilty ngempilo yakho. Uthi awusichozi vele lelo langa bengikwatile uthi vele ngamtshela ngathi ngiyazi ukuthi wena ulele nobaba uSiphi nabantwana bayithu nobaba uSiphi nganguzulalela ngikhuluma noTrafina bengikhona la endlini so uzosola ungithethisa ungitshela ngokumitha ungicela ngokumitha ngizabe ngibone ngawo mama ukuthi kuyamitheka ngizabe ngibone awusichozi vele ngamngena umama uthi ngamngena uthi umama bekame like mina bengilele so embedeni ena ayimekumunyako vele athetha angithethisa. Or awusichozi vele ngamgive indaba zakhe vele ngamgive ngathi ngiyakudla abantwana abayithuba kaSibiya befuthi nalo mama wase next door uyakudla abantwana basiba kababamba kaSibiya ubaba ngibhizi futhi nabantwana bangasiba kaSibiya why wenza ubaba so awuthi ubaba like he's a loving man why menza so. Or awusichozi vele ngawoma ngathetha ukawumana or umama mina bekame iminyango like bekavile wavula umnyango phela wamemnyango wathwala handle. Or awusichozi like wangibheka like beka shocked uthi wabapale same time uthi ngamtshela ukuthi uphume kimi please ngicela ukuthi uphume kimi. Or awusichozi umama waba shocked if ever lelanga angaphatha nge heart attack bekusele kancane. Or waba shocked wabile emuva wavala umnyango. Or awusichozi after ngicela ukukhuluma naye like that nami ngasola bengiqala phela like ukuba rebellious like that uthi ngikhuluma nomama like that uthi vele nami ngasola ngadonsa emuvu ngathula ngathi uthi wangiyeka uma 2 to 3 hours uthi weza vele ekamareni vele wanokha ngathi ngena vele wahlala embedeni athi mntwana nami ngiyacela I know ukuthi ngibhedile nami ngibhekithwele kemathatha kabuphilo ngayenza izinto zesinaks ngathemtheka ngayenza izinto zesinaks but ngiyacela leya ndoda ungayitsheli lezi zinto lezi ngiyacela ukuthi uvikela lo mshado lo cause like if uzokhuluma baningi abantu abazolimala so ngiyacela mntwana protect umshado wami. Or awusichozi angikhophela like that uthi endlini azange usaba normal azange usaba that free spirited house ukuthi uyakhuluma uyahleka hlala music azange. Or awusichozi spirit sangimela angazi ukuthi ngenze njani. Should I tell my father or ngife naso uthi angisakhona concentrate uthi manje ngiyafunda ngenza matric but angikhona concentrate I feel like sangimela too much I feel like uthi ngathi ngisikhulume sitsomona ngibona ukuthi abantu abadala lento le badila njani ngayo cause na akisakhona so ngibhalele nina ngibuza ukuthi ngenze njani. Should I continue telling my father the truth or ngenze njani ngifune someone to talk to or ketse jwang but umama angisambheki ngalela lihlo lomzali like so yangi irritate one day na like ukuthi wayenza so ubaba ngiyazi ukuthi ngimncane ngangendaba zabantu abadala but lezi ndaba zingilandelele ngilane kithi so now ngimela like zingidistracta encwadini zami. Hayi mina nginamagama ngizayishiya ke indle ndaba shem.